Igama ngubhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ingcwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholotho likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini camu ucakile kusazoshuba kusangezeka nema yini ngumafavuke njengedanka abaningi unogwaja ubhadwa ikhulule ngumfoka amakhanda khanda ngindlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dada dude damini kwadideka ontaba kayikhonjwa dame linga ubusika nehlobo ngcwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa amaqiniso lokuma namhlanje sebeyangivuma zitha zami ziyaxolisa uma sesibona amandla amakhulu asemazulwini wena onyanyayo fokofo ngeke ngize ngiyeze ngempatha mina gcala ngakufakela nangisikisi soze ngayikhuluma into engayazi mina kulemhlaba soze ngayikhuluma into engingayazi noma yini mangikhuluma nje kusuke kuzoba njalo kodwa it's given ukuthi each time mangikhuluma bakhona vele ekufanele baphikise ukuze kugcineni ngikwazi ukuthi ngithi ngathini mina bathini bona for the fact ukuthi khona le phrase kuyibongo zami ethi ngathini mina bathini bona kunjani makunje it's because mangikhuluma kumele kube nemimoya funa kube nemimoya ephikayo ingakho nawe lapho ukhona ekhaya uma ulwela impilo yakho yokuya phambili kumele kube nemimoya ezamayo ukuvimba uzungasatshiswa empilweni imimoya ezama ukuvimba kuyiphupho lakho ungasatshiswa imimoya ezama ukuvimba enqobeni kwakho ungasatshiswa abantu abazama ukuvimba ekwakheni lo muzi ofuna ukwakha izwa ngami it's given ukuthi bengabuya phambili definitely ngoba semhlabeni bakhona kumele badonsele emuva it's given if you are running your life positive ukhona futhi no negative lapho ukhona uzungavumeli ukuthi o negative bakwazi uku-overpower upositive weniba positive into nento ofuna ukuyazi ofuna ukuyenza azi ukuthi iliphi igxathu osukile kulona waya kwelilandela noma lingaba lincane kangakanani i-success ayideterminwa ngokuthi ugalavanse kangakanani going forward ideterminwa ukuthi ukusuka from your initial positive position did you move backward or did you move forward or you are still stand still forward ngisho forward ungaba mncane lihlale limile iqiniso ukuthi at least uye phambili umunga unakume ndawonye ngisho ungama ndawonye uyiduduza uthi kuzolunga okusala ume ndawonye ngisho ungahlehla okusalayo ngisho ungayiduduza uthi hayi ngiyahlehla kodwa ngizobuya okusalayo njengamanje uhlehlile iqiniso lithi ke shintsha umshovo shona phambili musu kuvuma ukuhlehla lento yokuthi mawuya phambili khona abantu abazogxeka lento yokuthi mangabe sikhuluma la khona abazogxeka into eyimpilo into futhi leyo ongeke ukuthi ngoba ubasabisile abagxekayo sebezoyeka ayisebenzi kanjani bazogxeka baze bagxeke ngisho emakhoneni ungasaboni ngoba mawubona uyabasabisa bazogxeka ngisho emakhoneni ukhumbule phela bafowethu ukuthi ngisho from the book of like the holy book khona uNkulunkulu khona uSathane khona unegative khona upositive khona okuhle khona okubi lokho kubi nakho kufuna iteam yakho lokho kuhle kufuna iteam yakho so mfethu angifuni empilweni mina udidiswe ukuthi uthema uthi uyakhuluma abantu bakuphikisa wawusushintsha umqondo uzungashintshiswa ukuthi abantu uthema ukhuluma bathini shintshiswa iqiniso ukuthi iqiniso lithini ngoba kuyenzeka uthola ukuthi abantu ngempela understand iqiniso baze balibone late so nawe mawuhamba nomoya makuyiwa ngapha uya ngapha uzogcina uphila nabo uphinde ufane nabo kanti akufanele uphile nabo bese ufana nabo phila nabo bese uyahluka
ukuze wena ukwazi ukubadonsa mzwane kuthiwa babhajiwe ngoba egcina kusemhlabeni abantu baneyinkinga ezingafani. Abantu abakubo nasemzini yabo bafethu balwa izimpi ezingafani. Abantu banama-anger issues angafani. Abantu banama past experiences mfethu angafani. Abantu banama challenges that they are going through or they are facing angafani. So awukwazi mfethu ukuthi nawe ungathi mawukhuluma into eyaphambili bese udidiswa umuntu vele one challenge yakhe esamhlula. That is me. Uma ngishila into isuke izoba njalo. Kade ngibuka nje. Ngoba ngasho ngathi mina ngifuna ukubuka ukuthi yonke lento le eRezo Mkhwanazi izohamba kanjani. Ngakusho lokho mina. Kathi njengamanje sonke sisamangele ukuthi kanti siphile eNingizimu Afrika kanti kunabantu abenza izinto ngendlela yabo bese kuthi umphakathi wona bese ke uphiliswa ngenye indlela bona bese becontrola ngenye indlela. Into angafanele leyo ngathi sifuna ukubuka and isikhona siyabuka kodwa khona lo muntu oke wabizwa lapha yana kwikomiti kwi-ad hoc committee lapha yana bafethu phela nehloba zokhuzana funa umazi umuntu ophila naye. Khona umuntu noma kuumngane wakho noma kowakini ukuthi makumele akhulume public ekumele umvimbe uthi ungakhuluma public. Khona umuntu ekumele umkhuze makukhona abantu uthi ungaphawuli wena. Ngoba bephawula uzoyifaka i-team ehlathini. Uyabona ya muntu ekuthi usibizi. Uyabona ya muntu ekuthi ugeneral. Usibiya. Akena umuntu okukhuluma public lo. Akena okukhuluma public lo. Lo muntu bekumele makuthubise lo committee bekumele athi uyagula noma acela ummeli ukuthi akukhulume ummeli. Ukukhuluma akakwazi amanga awaqambayo akakwazi futhi ukuwahlanganisa ukuthi enze sense. Kukhona umuntu ukuthi aqamba amanga. Siyezwana kukhona ukuthi umuntu aqamba amanga. Kepha amanga waqambile umuntu. Kubonakala ukuthi wona yayenza sense. Ingakho abanye abantu bengabanga ukuthi ungiqambela amanga bebanga ukuthi amanga ongiqambela wona. Amanga ongiqambela wona. Hayi awahloliwe lamanga akho. Lamanga akho nje enza mina ngibone ukuthi kushuthi awubhiliveli ukuthi ngihlakaniphile. Uthi nibanga ukuthi umqambela amanga angayenzi sense. Uthola ukuthi khona umunye ozokuqambela amanga kodwa akuqambela amanga enzi sense uvile wakholwe futhi impilo iqhubeke. Futhi impilo ibe mnandi. Kusamanga lawa ya kodwa amanga mnandi enzi sense. Kube khona amanga angayisense mase kuba khona iqiniso. Uthola ukuthi iqiniso olibekayo ulibeka iqiniso bese ungakwazi ukulibeka iqiniso ukuthi le iqiniso impela kodwa iqiniso uyahluleka ukulibeka ukuthi lenze sense. Hawu mama why ubuye ngo10 ebusuku? Why ubuye ngo10 ebusuku? Kade sibhizi. Kade sibhizi emsebenzini. Bese ibhizi emsebenzini. Hawu pho awufoni ngani usho ukuthi kade ubhizi emsebenzini nakhokho usuqanto zakho ke. Uyabona bengivele ngazi nani. Uyabona? Yes ubhizi ngempela. Kodwa indlela osudila ngayo neqiniso. Bethi awufoni ngani usho ukuthi uzoba late uzoba busy. Usuyaqala wena wenzani manje? Eqinisweni lakho usufaka into manje yokulwa, usufaka into engayenzi sense ukuthi nakhoke bengivele ngazi ukuthi ngizo interrogate endlini. Wara asikho isidingo. Bengibheka emsebenzini thina sam I'm sorry ukuthi angifonanga. I promise you it won't happen again. But iyayenza sense ukuthi uma ngizobuya late bekumele ngikwazise. Finish, case close, impilo iyaqhubeka. Case close, impilo iyaqhubeka. Hayi kube ngathi kucushenwe ukuthi njengoba ngiyibhizi namhlanje vele uzongibuza ngengisayingena indaba yakhe nicuphene lapho zinja. Nicuphene lapho kuzinja. Kufanele nikuphana. That is why ngithi amanga lo yamuntu lo ekuthi usibiya. Abheda ngoba kufike kuba amanga aphinde futhi lawa amanga aphinde kwayiwona angahlangana. Abenhlanganhlanga nje. Kwasingisakhona igrama yakhona indlela ebekwa ngayo uyabona ukuthi ngeke. Uconstable kahle lo. Futhi khona constable abangaphezulu kwale yandoda le. Tshaba yimi uKingpark. Tshaba yimi uKingpark. Khona constable abangaphezulu kwale yandoda kakhulu futhi.
kakhulu futhi. So nje thina singasabi lutho, thina esingenankinga ifuna nje sikhuluma. Bese ngiyabuya ngize kumacingwane umchunu. Mchunu ngikuzwile. Mchunu ngikuzwile mchunu. Kodwa mchunu ukuzwa kwami into owine ngayo wena la ukuthi noma uwaqamba mangakho la uwaqamba khona. Kodwa uwaqamba usimele isitori sakhe. And iwaqamba with a smile. Khona abantu abakwazi ukulokhuza ukudila nawe nje bakubuke nje your facial the way you express yourself, the way you do things, and uthi uwaqamba kamnandi with a smile. Uwaqambe kamnandi quoting law, uyabona? Uwaqambe kamnandi ngeconfidence, uwaqambe kamnandi ngesingisi esimnandi, yabo? So kodwa yo. Hey, wemadoda. Hey, kwaze kwamnandi emhlabeni. Yabo? So, khona into kuyibuke bese uyasho ukuthi ya ne. Hey, kumnandi kuba uking because ukwazi ukubona ukuthi oh la kunje. Yabona umuntu ezoqamba lamanga bese yakhothela ukuthi hayi amanga ami ngiwaqamba kodwa ngiwahambisa nalomthetho othi lamanga ngiwaqambayo asapho yabona abaqamba amanga bekhona abantu abakholwayo bese bexabana bodwa usuku inkunzi lapho abantu baxabane bodwa yabona abantu eParliament bagcine bodwa bexabana ubone kunyuka imoya bese uyathula wena bese uyahleka usho ukuthi hawu sowe madoda ngaze ngadila kamnandi naso so nje imnandi le nto le. Right, zonke indlela ziya eKing Bhakanzama Dam ngomhla ka1 November. Kade bengibuza abantu bethi King Bhaka siyafisa ukuthi usithinte ngesandla. Siyafisa futhi ukuthi nathi sisetshenzwe edamini. Yini King Bhaka ozoyenza kuthina esingakwazi ukuafforda omakhanda oil nensebenzo lezi ezinkulu? Ngoba ubukusenzele before bebeza kodwa bekubakhona isikhathi mase ngiyabacela ngithi sengicela baye edamini ngifike ngisebenze mase ngithi ngicela baye bese beyakhona bese beyageza benza yonke into. Kuhlukile ke this time kulabo abangenabo makhanda nabanga afford. Kade abantu bengihlupha ube ngathi ngibacabangile. Kuzothi mase kufika isikhathi sokuthi sengidila nabo kule game imina ozobe basebenza ngezami izandla laba abanga afford kuba noma khanda oil. And lento izokwenzeka ibe once off. Imina ngizobe ngibasebenza ngezami izandla and ngizobe ngisebenzisa umakhanda oil wami. Kodwa ngizobe ngisebenza bona ngomakhanda oil wami. Umehluko because aba-afford abanawo abazoguduka nawo. Ngizosebenzisa owami nezami izandla mase singene edamini mase ngiyabasebenza ngendlela yakhona. Umehluko ngoba bona banawo mase kumele bagoduke ngebagoduke but into abazoyenza bowakha amanzi edamu bese ke begoduka nawo. So kubona yonke le nsebenzo indlela engizobe ngenza ngayo kubona ngoba ngizama ukunyusa izinga because ngiyabotha kunabalandeli abaningi ekade madoda ngangiwa ngivuka nabo abawa bevuka futhi nami kodwa aba-afforda umakhanda oil. Nansi event yeza mhla ka1 November ngizobasiza kanjani? Hawu yabuya impendulo uthi angisebenzise owami umakhanda oil. Ngibasebenze ngawo, ngibageze ngawo, ngenze konke edamini baphinde bawakha amanzi edamu. Kuzoba imalini lokho? Kuzoba 2.5 kuphela kubona. Bazowakha futhi amanzi edamu bese ngiyabayalela ukuthi mama befika ekhaya bazokwenza njani nasemsebenzini babefika khona bazokwenza njani. Bese kuthi lezi inkunzi ke ezizobe ezinoma khanda oil ke nani. Hayi ke lapho ke bala sikhuluma egroupini ke lapho ke. Kule game kuzobe kusetshenzwa ngezinga eliphezulu kakhulu. Uma kuukuthi ufuna wona phuthuma nje impela uzama ukuthola. Ngeke ngize ngikukhulume mina into engingayazi mina. Bangabe sengithe siyanqoba manje. Mase ngithe kuyabhutshwa manje. Mangabe ngisalawula izinto ngiyakwazi ukuthula. Iyenzeka lento uJesu ebhekene nempi. Elwa uJesu ebhekene nempi. Wathi umemeza uNkulunkulu kwakuthi uNkulunkulu naye uyalwa ngendlela alwa ngayo. Wathi uNkulunkulu wami mangabe kunempi enkulu uNkulunkulu usuke elwe ifana nedlozi mawubhekene nempi ungathi hayi mina nginenkinga idlozi lami lingilahle cha lisuke lilwa lisempini
Uma senginqobile liyabuya likhombisa. That is why bengabe ungaphuphi kumele usondele kumele usho King Bhaka nginenkinga la angiphuphi futhi akunazibonakaliso mase siyayenza akufanele ungaphuphi ngisho kuthiwe kuphela inyanga uphuphanga wena uzokwazi ngane emhlabeni kwenzakalani funa isivule nje lonto iqaqeke nje yonke lonto leyo kunqoshwe nje ukwazi ukuba nje nevision abantu bakini bakwazi ukukunikeza i-directives ukuthi makunje kuzoba nje ukuze ungahlali uqanjelwa abantu bonke la ngaphandle iseteksini uyagibela khona isidididi esikuqambela amanga ingakini uyahamba khona isidididi sithi hayi kunje uyangena emsebenzini khona umuntu othi unabantu abadala uyaqambela amanga funa nje kwesinye isikhathi nje kube idlozi lakho nawe ebusukulele siqhamuka isibonakaliso qhamuka iphupho nje lithi kuzoba u1 2 3 4 nangampela ivuka ibe njalo sifuna lonto empilweni thina that is why ngithi mina abantu ngizobalwela noma ingayiphi indlela and ngisazobanqobela futhi ngezinga eliphezulu 1 November kusele nje only 2 weeks manje 1 November zonke indlela ziye emakhanda lapha ya isigodi igama lendawo nje mawugooglisha uthi King Bhakanzama Dam fika qathatha King Bhakanzama Dam fika qathatha kobe kusetshenzwa ngezinga eliphezulu kusuka manje konakele uma uthi wena ufuna ukufika sonoma khanda oil gijima manje uzama ukuthola wakho ungifonele ku number 0798130260 uzama ukungifonela sibone sekukhoriyela noma uyafika uthole fast kuthi kushayela ngalomcimbi vele nawe usuyifamily shaya ngomcimbi vele usuyifamily nawe usungena kule group ukuthi hayike siyifamily thina la kuzobe nqotshwa sesiyakutshela ukuthi phathani for izitha zakho sobe sigwebe izitha zakho ngezinga eliphezulu le game ngezinga eliphezulu konke okuningi ngoba kuthe kuba kucaye sizobe sikwenza sikhuluma egroupini lapha ya thola umakhanakhanda ungene egroupini nabe sikutshele phathani uma ukuthi usesigabeni sokuthola umakhanakhanda oil kodwa uma ungeke esigabeni lungisa 2.5 zonke indlela ziyakhona sazokhuluma kusazonyiwa kusangenzeka noma yini sithule siyabuka nje bukeni committee siyayibuka futhi nemadlanga ngale siyababuka futhi amadoda atatazelayo ngasho la mina abantu bedidekile bathi King asikuthembi ukufa kuka minister unathi Mthetho ngeza la ngathi hayi useyavela ngale ngampela udlulile ngathi useyavela kwathi unamaphosa ezokhuluma ngafika la ngathi kuzoba nje kube nje wenza exactly into engisuke ngiyishilo King Bhaka lezi indaba uzithola kuphi yilezi indaba phela ezenza ukuthi kubonakala ukuthi awufani nabo kodwa uphila nabo fani nabo thina kwethu nje ukubambisana uma sengishilo ngathi sengisibonile ispirit ukuthi lento wena uyi-interpreta kanjani kwakho lokho ngathi sengisibonile ispirit isikanathi Mthetho sidlulile emhlabeni ngasho futhi ngathi ngiyacela ama-politicians abambisane nabafazi babo ukuze ungathi mawudlula emhlabeni umfazi kunokuthi akukhalela vela celebrity ngabatshela ngathi i-mistake ya-politicians awabanaka abafazi akugijimisa umsebenzi amanye agcine egijimisa noma athandana abaseceleni kanti umfazi uyakhala endlini ushonile manje umfazi akanendaba ushonile manje umfazi athi awu siphumlile kunokuthi azile avela ayidansele omunye ngoba phela indlela ebese kuphilwa kayo but asifuni ukungena ke kuma details amaningi if you get it you get it if you don't get it just forget about it ikama ngubhaka isibongo bakanzaba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathi uphakuda kweyini ngenqole ephaqaphuqemisa abafokazana ngotholotho likamentshise qama uqakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafafuke njengedangabane ngunogwajo bhadwa ikhulu ufoka makhanda indlondle namakhanda amabili elesithathu elenkosazana dada dude damili kwadide konke babazikhoza dama elingahle ubusika hlobo ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba ngumthombo ogelezayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephumela khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa amaqiniso nokuma namhlanje sebeyangivuma wena onyanya yofokofo kangise ngizwe ngemphathana thola ngakufakela inamba yami 0798130260 iya WhatsApp you set an appointment Sobona konakele damini you set an appointment zonke ingazi yakhona but empilweni nje move forward ukhiye angazi uma uzongizwa yini ukhiye empilweni idlozi lakho abakini they've been with you since you were born until to date ukhiye nathi masifika sifuna siqhumane nabakini sincenga ukuba noma ngakuthiwa
bese becabanga ukuthi wena ubalahle kangakanani noma ubanakile noma usubangabazeka kangakanani. Okwethu kulungisa leyo relationship ukuthi idlozi lakho aliphinde liphakame libuye lwamandla. Ngoba ukunqobela wena kufuna sibambisane nedlozi lakho kuzoba lula. Hayi uthi hayi mina konke engiyiphethe cha, iphama mayiza ayingene ngeprotocol yakhona ukuthi singena ngedlozi lakhe supporta lona, ithina idlozi lakhe senza yena umntana abanqobe. Finish. Noma usugeza usuhlanzwa sithatha lokho kuzwilwane lokho kuyimoya emibi kwamabhadi siyakulahla sikujikela le mase kuphaka amandla edlozi lakho ke manje ukuthi nqoba wena bese kuthi izimpi ezilwa nawo zaziyo nengazazi siyayithatha siyayishofa siyozingcwaba le. That is why kuzobe kunomgodi omkhulu ozobumbiwe lapha entabeni ozobe unomlilo phakathi. Angithuli futhi ngoba indaba zase groupini lezi sibe sesizisho kulabantu abathi bazongena leso sigaba. That is why ngithi phuthuma uthole makhanakana oil ukuze ukuthi kushaya ilanga ubusunawo ukuze ungene ufike nje usukhona egroupini usuyazi ukuthi okay ke yini nani yezinga eliphezulu. Laba nga afford ababe nje no 2.5 kuphela konke kuzonqotshwa. Thank you so much. Baba yini 0798130260. You can even WhatsApp me.